minye bonda minye anka teleya ni suye ka suko teleya komi ubena sarahula chukumi والنبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كارثة من أبو هريرة ملك جيك وما أقول نبي ملك تنونا كشباكا كو أشيروا بالجناجة كو أيتلي نسوية فإن تكو صالحة نسوية فإن تكو صالحة نسوية نسوية دي فخير تقدمونها إليه هيرا دباني akatana ye jonna katabila ka herala wa in takushi wa jalika minna yasru hera tanafana debe fasarru o yesu jugude ayetano ye jonna tadaunahu an riqabikum akabu akaunka juguma kabu aw bolo juguma kana mi aw bolo akatana ye muntafaqu alay wa muslim benani no fi riwayati li muslimin fa khayru tuqaddimunaha alayhi aka hera de banye naba bilakata hera mina والنبي سيد القدرة رضي الله عنه قد سمنا بسيد القدرة لك جيكبوما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا بنيمة تنبافو ألك تنونا كسباكا إجا وديات الجناجة كنو يسودا صلي كراك ويادا فهتملها الرجال على أناقهم nuche uye suta ukaunka pasike folola o ya soro balangari komana mobili komana suutumbe takada kamaunde kanabe takaburu sola wadi ato hari be abe doni kiba udobolo ko su ewa su ka mobili munu fuleni nye kube jate bidawla me kuma sahlena bo wasailu de do mena ya soro kuna ni kaburu kasuru anka suuta anka mala anka tashi bodela ni miri tashi ni miri bodela kateme suuka do wotoro la kata kaburu la ani suuka do mobilu la kata kaburu la akake kamanka benya bala kata tashi bodela me kafiru ye munke parce que nimbe ni suube ye abe tashi abe miri me kafiru jamana ufule tellement que nulu ta ufe mogo hakili ka jigi lagara kora mogo ka nyanama ka duru boro ni sayai ite suye nyana kafir jamana wala wolu ye sayai yere dogo de lew akana ye yere parce que na be ye niru do bena tasi do bena siranya do bena diskun kono o de ya to wolu ye suko dogo yere pew ateye donc su tumbeta kamangunde la tumbeta kaunde la kata kaburula ni su ni adara ni chewu ya taw kamanka bugari na be ni bonda do abe ni bonda do de kafo janaja ko muso sentala na ye bonda do ko muso teta kaburula muso te suko ke abe sahidu ke ni hadisa de ija udiyati li janajatu fa hatamala rijal ala anaqihim ko cide nye chewu de fo ko ama muso ko fo su tali la kata kaburula ni chewu ya ta ukanka فإن كانت صالحة نسويني فإن كانت صالحة نسويني سنيما دي قالت قدموني أبافو أيتاني جنة وإن كانت غير صالحة من نسويني نيومان تنادي مغو نيومان تنادي سويني قالت لأهلها سوين نيمبافو أكاد دمبايا يدي مي أبين نيمفو أبي فودي دي مي أو تامي دي nimba fo adembaya ya wailaha halaki benni ninye aina tajhabuna biha abetana yemi halaki benni ninye abetana yemi parce que ali yere bado mimba nye kaburu kono yasma'u sawtaha kullu shay illa al-insana kiden ko su jugu tato kaburula abe kulo kan nin kuma min fo kiden ko fembe dan fembe be akakka yimme fo hada madendro har jinna ubami su tato su jugu tato abe kulo minke adembaya ko abe tana yemi abe tani yemi dan fembe ba akakka yimme ni hada madente walau sami'a al-insanu la sa'iqa munna ala ya dogo hada madenna waye hinna de kabo ala fe kata hada madenna parce que ni hada maden tunya mi ate kwala abe sade sinatle e muso yice tato kaburula e ko kulo komme
ibe abetani nyem mi denka fa kulo kamme abetani nyem mi obe kuila la saiqa atumbe sari ate kwala wode yato ala ya do hada madema ani fana ni hada made ni ala tuma hada na made ne maka nin do hada mandela antun te nyugon suudo ni e fata to kuloran na kanin fo yazu billah la kan kisama ebe wodo kaburu ngono tuguni ni hadisa buhari hadisa imbo قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين مؤلف إمامنا النووي يافق كتابكم رياض الصالحين باب الإسراء بالجنازة وانك تلياني سوية الإسراء في الجنازة يشمل الإسراء في تجهيزها والإسراء في تسيئها والإسراء في دفنها نوكو كسوكا سوكونيو تليا بفين سبتا كتليا كاكاكو لبه وبالا كتليا كتانا يجونا hari an tato de yato bo adu tun donen tun de su tumbe takamanna wakati mi aba sen teleya de mi ata ke teleya jugo fana ni su be tilawula kabi me su seumbe teleya kata kaburu la de su kan labbe ni akolina kasankali amba teleya li mbota teleya li mbata an tato fana an kan teleya na kata teleya li mbata fana asudon fana ni am kado dingala ni ka boda kal anka beke teleya la أنكو فنتليا وذلك أن الميت إذا مات فإمن يكون صالحا فسك سوف لن هذا مدين سارا إما أنك مغنيمة وإمن يكون سوى ذلك وبأنك نيمان تناي فإن كان صالحا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعده الله له من نعيم في قبره نا يسر السوي نسو نيمان دي ni أو نسوي من أن يربولو kaire tare kabila kako ya garuya kaminambolo kamarambolo andonna su nema mimbanya ka kaburu kono andonna ani oche akan nema mimba makono kaburu kono andonna ana kan nema che li'annahu yantaqilu min dunya ila khairin minha wa ila afdal parce que sunyuma afule kabo jinya kono kata fenna min kausa jinyaye ni hera kabo jinay min kausa jinay li'annahu hina ihtidarihi wa hina munajaatihi limaut yubashiru fayuqalu liruhi parce que sunyuma fule wakati min ni saya shikara nanama wakati min nani nimbombe nyogona malikiya uba ni sonjare abushir birahmati min Allah wa ridwan ala ko kanye saya wakati malikiya uba famade inni sonja ambi kibariya ni alaka nema yo obinye ani alaka jembiye sinu boto nini foraye fayastahu ila hadhihi albusra awa be korto kata ni sonja min fora be korto kata ni made abe kanu kata ni made fayazib an yataajjala wa an yuajjala bihi wala awajib ranka anka suka ko teleya anka teleya naye فإذا حبس كان في هذه شيء من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعده الله له من نعيم من نونيا أمين أمبولو نانيسوي من أمبولو أما تاناي جونا نيني ewa jugu yali deye ninye tonyali deye kata suma anifana andonna su nema milabbe nemba ya kakaburu kuna andonna ni oche andona ni oche epi anya chiden ka sunna soso koma bena nyefe wa in kana ghayra saliha waliya izu billah na yasur suyin fana sunyumante ala kan kisoma fa innahu la yanbaghi an yakuna bainana wa manka ukatu anchela wa manka katu anchela wa yanbaghi an nushari'a bitaqlis minhu akaka an katelia kanyere kishi kaboma de ukabwa mbulan kanyere soro ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نند قصو النبي نما قال كترنا كسبك أشرعوا بالجنازة أشرعوا بها في تجهيزها أي تلياني سوية أكل بنين أكل وتسيها أي تلياني سوية أتاتو كبرولم ودفنها أي تلياني سوية أسودون وغتي أكن نمبك جونا
la tuaqiruha akana nunun tarade fa in taku salihatu fa khairu tuqaddimunha ilayhi khairu yani khairu mimma untiqalat minhu na yasru sunye sunyuma de abeta katam min segere o kausa abe bora minna tuqaddimunaha ilayhi li'annaha tuqaddim parce que sunyi abeta no nasallallahu an yajalana wa iyyakum minhum ila rahmatillahi wan na'im was sururi wan nur on semul yeddo ken rola ko amba ala deli alaka an ken ni su chugu ye sunyuma alaka nke sunyuma nan beta kata alaka nemama ani alaka hinna ani nisonja ani noro fatuqaddimunaha ila khairin nubu bilakata hirama wa in takushi wajalika min nisuye otanai yani lesati saliha nisute sunyumaye fasarru tadaunha ni riqabikum taslimuna minhu wa taftakuna minhu nisu jugude do au kakisama aytana au kakisama ka bolo لأن ما لا غير فيه لا غير في بقائه parce que min ni herata tolila anfana bolo ija ako wakati ustafadu min haja li hadith ambe faida suruni hadisala annahu yasunnu li isra'u bil janajati ko sunnado an kateliya ni suye walla an tuaqira an kana suko ya qaruya wama yafalu ba'du an-nas al-yawma ako bi mogo be minke bi mogo be minke ida matal mayt nim su sara nim mogo sara qalu bafo intaziru hatta yaqdimu ahlahu min kulli fajj ay makononike aka mogo be wuli kabo fambe ay makononike an ka mogo kono hatta yatu ba'duhum an ka makononike fo aka mogo do kana rubbama yakunu fi rabba abeseka ke ado ibasira dombe Europe yerede au fi Amerika ibasura dobe Ameriki de wa yaqulu intajru ubafo ayilla ali ankam ayma kononike hatta yahduru bada yawmi aw yawmayn ayma konike adenkana tile kele nyogona tile fula nyogona anka makono fa haja jinayatu ala almayt nyinye su toro de nyinye de ka su toro wa isyan li amri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrawu bil janati ani ciden kan nyamar kan sosoli de ni ko fula de ben nade aya demma kono de abebo franci aya demma kono de abebo ameriki aya demma kono de abebo brusula kana mobilu tinyana nu yestile kele tile fula te fencinya anku makono akana kake anyana ni anya ke ko fula banka ko fulo anye su toro ni su nyumado andon nani akan nema ce dunkele andon nani akan nema ce don fula to nyali bobo anye su to nyokele fulana anye ciiden ka sunna soso na ko ayetele ani suye fa ijaja ahluhu wa qad dufina fa innahum yusalluna la qabrihi ni su banna anka ka su ko ke na kan mugo min be yoro min na akata sallaka kabru ka ke فالأمر واسع والحمد لله يروى لي بكوينا تنوب عليه وهو يجاه بسا دفنه حتى ياتو من نني سوكا سوم اوا منا كابو اكل اوا سودون اما سودو فو اكا مغو كنا فما جاء ينفع نونا نو بمنفع سوكم مكونا كرسابي امريكي كرسابي فرنسي كرسابي ينفع فو اكنا نا بمنك وبي سونا فني جمعي لا ينفعه وتسونا فو اتسكا سونا فني فوي فوي تسوين نفا الا بالدعاء والصلاه عليه فوي تسوين نفا فوق الدعاء وكاي انك سلكا ودي بسونا فا وهذا حاصل من يفنا سونا فلي نين فلا من الدعاء انك سلكا نين فنا بسكا كي اذا صلوا في قبره ni na hari ni ya sura su dona ni tahara sallaka kaburuka an ka makuna kunya munya ka sallaka ta obisi ka ke suturali kofe na kata sallaka kaburuka
wala wajha li haja li habsi itlaqan donc su miladi min makono ni min fulene nye yewa nye tala mana kuntala kwa chogo yabbe kuntala chogo shi fa in qala ghailu yaro don semunu nu ye kuma fo yaro bambanti kacha jinya kono janko mutafaqihu munu nyu yereke famu bay kasuru ma fo famu uka kuma kacha akunna nyen fo ni fo baga do ko amma alaysa an-nabi sallallahu alaihi wasallam mata yawm al-ithnain wa lam yudfan illa laylat al-arbi'a akuni mo do kam an ko ciren fatura tenen donde new ya sudo araba sude ya sudo e ba fo ko an kana karasa tile fula arabu kan fo layten nin fil jamala ubo ke bon nin fora kumfiun sigle mo munum makala ako ciren nyere he ay bu an sa ciren nyere hadisa salim be ciren nyere fatura tenen donde sebo ya sudo araba sude tile joli yo ye e makala bon ko kon ni mugo do yen nin fo nan ko su kana ya garu ni mugo do yen nin fo anye amba jabi munna qulina bala amba fo ho kera dere lakinni sahabatu radiyallahu anhum aradu alla yadfanu nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yuqimu khalifata la ibadillahi ba'dahu me ciden ka su ya garu ya ri sababu ye munye ciden fatura wakati minyemante ciden de tinye silamo kanyemai afatulen ko fe nyemate silamu maso abada ciden ka su ko bara fanati saka ka bara funyema ka soro silama ulade funyema de ka soro silama ula seba ula silama ula ciden ko fe o ko fe ko bebe to onyema bolo ko bebe ka onyema ka nyamaru kankono odi ato suro nyemalike ka kuma foya ako jamana ka sambi wolon fulake masake tonyalike la bolo kausa eri kele tile kono jamana ka ke ni masake tala imam na malik sabu sila bunteme ya nyogona foka kitabu kuno siyasatu saraiya ako jamana ka sambi woro ke masake tonyalike la bolo kausa jamana ka su kelenge ni masake tala nyema ya ye ko bade silamya kuno donc sebo utese ga ciden ka su ko ke fonyema ka soro sebo la silama ula ciden ko fe ode yato kata ciden fatule fo kata araba su wutumbe nyema ya sigi cogo de la nyema be nyini cogo mi ka sigi fo tarabbe abubakar siddiq fo tarabbe ko ke nyema li alla an taqulu li ardan an khalifatan lillahi azza wa jalla fi ardihi uma suddu kulu kallan kulunya ko e wasciden ka suko kake o france kono na dugu kulu kallan kulunya ni khalifa tala nimbe khalifa mimbe do alaye ka alaka dina nyana ba ko fe sebo maso wodema uloka wakati ni do ke kufuru dugu kulu kallan kulunya khalifa la umaso odema ode ya to tumbo khalifa nyila fali haja lamma tammat mubayati abi bakr radiyallahu anhu dafanu nabi sallallahu alaihi wasallam tumami abubakar kera nyemai lahiru tara abubakar ka ke nyemai o dafara wakati mi makono ni mayalaw yaci den sudo sallallahu alaihi wasallam wa hajihi illatun jahilatun wadihatu ciden ka su ya garu yari ninye sababu minye ninye sababu bangale jelende fule ninye minye ciden ka su ko ya garu ya a sababu de fule ninye nimfana ye sababu bangalende ninye sababu jelende donc on est tate kelenya de anka demma kono tile fula ne tate kelenya de cide takera sababu bangalendo de kama nyema nyini tumami abubakar sorola lahiru dirama kera nyema o yoronin kelebe uma fe ngore nyanyino utilela ciden ka su ko de la kasutra qawluhu sallallahu alaihi wasallam ni ciden ko alaka tanuna kisibaka in taku salihatu fa khairu tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa jalika hadisa yoro min ni ciden ko ni nyuman tana yustafadu minhu annahu yanbaghi an yu'abbira an al-alfaz sayyi'ati bima yadullu alayhi biduni su'i ni nya yiranna kuma chogo dobe ni kuma fo chogo fulabala fo chogo dobe oche ka jugu fo chogo dobe oche kanyi
ni ñi adabu iranna fo cogo min ce kañu odeta fo cogo ce jugun i ko toye liannahu qashimu salihatu lifashidatu parce que na an ko ñumantana ye muñe alfashidatu wa in kana alfashidatu la ñini toyede wa lakinnahu sallallahu alaihi wasallam abdala an kalimatu wa in taku fashida mais min ye wa in taku fashida ciide ño obila parce que o ce ka jugu ciide ño obila ila qawlihi wa in taku siwa jalika aye fashidatu imbila kata na kera ñumantanaye wa haja min babi ta'addubi fi lafuji ni ñi adabu de kumala wa illa fal mana wahidu sino kuma fulan mana be kelenye fashidatu ani siwa jalika ñumantana ani ewa fashidatu fenciñale u bete mana kelenya wa ta'addubu fi lafji lahu sanun ajibu hada madenka adabu kuma fo cogola ko kabako de do kabako bade bola e kala jelike kata jinnaw ka kuma umake wa anna la nadri asaru urida biman fil ard am arada bihim wa rabbuhum rasada jinnaw ka kuma fuleke jinnaw ko wa anna anfule la nadri asaru urida biman fil ard antado yala mogo munum be dugu koloka ko jugu de nyinana no yewa amu arada bihum rabbuhum rasada ube utigi ala aye hera de nyinanu yewa aye ni nyewa ko jugu yoro jinnaw maso ka o dambe katalama sino ala de be ko jugu latige ala de be nyuman latige me jinnaw maso ka ko jugu hindambe kata alama o ko antado dugu kolo dunko ko jugu de la nyinanu yewa no mako yala ala ye ko jugu de la nyininu yewa ube ala nyuman de la nyininu maso ko fo adabu uma ala ko jugu nyoro ma ala fo me nyumay nyoro uye ala fo alhasil la nyini koni emunye kuma fo chogo ni fo chogo fula bala fo chogo nyumanna minye kuma towye ka surunya fen kono do semira rahimahullah ya misali ya defo masake do ko ashigura ko ale dalanyin ko abe buruna ni sogo nya jati ya sirna kosobe aku ka sogo la kalilaw ko uku wele uka sogo in korofo ye do wele masake ko ma ko ni shigura de ne dalanyin de buruna sogo in kono nyoda ye akon masake ka demba ya bebesa kuma yin masake toro fo ya di bugole kelawma min ye sogo la kale ako bugole ko ka bugo uya bugo ako kamo gore wole uyo awele sogo la kala wore uya wole aw ako ne sogora de ndala nyi bede buruna ko koro munye ako masake e sibe janya kateme ka demba yakade ani son jara fo ye kadon takadama me kuma fula mbete koro krenya ko sibe janya kateme ka demba yaka ani son jara me kasoro ani la kalila fore mbeta de kelenya me fo chogo de yubo nyogona nim fo chogo ale bugora nim fo chogo ani son jara fo kado de rawma kasora be ko kelende ni e ka si janya kateme ka demba yaka kore munyu ube saynya alaka timanda subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik